gaganapan tayo po ing Maleldo, king Barangay San Pedro Cutud, king Barangay Santa Lucia, Barangay San Juan, at agkatanda ko pong king Maleldo na ing itamo pong syudad San Fernando, metong ya po kareng kaya katamo pong panatilyan tayo po ing tradisyon na ini at asahan nyo po na ing kaya katamo pong syudad panatilyana po ing kaayusan, ang kapayapan po para po keng Aldona ning Maleldo at ikayo po ing bawat Fernandino po ing kasawp tamo na itamo pong mumuna, itamo pong manimuna. Keti, kanyapin po ing Fernandino first po, ya pong kekatamo po, bangkanta po maging excelente, banta aso pantala po rin karatig tamong balen at bilang Pilipino po na maging ing siyudad San Fernando po, metong ya po kareng lugal, pipagpilinan da po at ini pong siyudad San Fernando na ya pong metong kareng pangarap tamo pong most livable city. Okay, nakala salamat po Mayor at kaya pong tutuking segment, pakilala mila po rin kay katamong bisita tungkol kay ning pisasabihan tamong Maleldo. Eko po mama ko, magbalik ka pa in kay katamong programang Fernandino First. Fernandino First! Fernandino First! Iti iyaing panahon, nung nukaring gagarangan tamo, ing pamaylasa, kamatayan, pamamyubling mebye, ning Ginoo. Banwa-banwa, gaganakan taya, anting patune king kasalpantayanan tamo, ang porimbalang Kristiyano, mabilugayato, kabang bibiyayan taya, iting maulang tradisyon. Manamo na sanang maging dalan niya, ban migunam karing kasalanan tamo, at maging matibe ing kasalpantayanan tamo king Ginoo. Ini po ni Mayor Edwin D. Santiago ning siyudad San Fernando. Makisan metong ke kayo king pamagmasusi king Maleldo. Beautiful homes deserve beautiful ceilings. For durable and cost-efficient quality roofing and ceiling materials, turn to Capstone Steel and Trading Corporation. Interior ceilings, Exterior ceilings, drywall partitions, decorative plaster cornices, decorative plaster roses, grill works. Capstone Steel and Trading Corporation, located at Bulaon, City of San Fernando, Pampanga, with branches at Project 7, Quezon City, Puerto Princesa, Palawan Branch, and Calasiao, Pangasinan, with telephone numbers 861-2101, 861-3968, or visit www.capstonesteel.com. Experience the style, the beauty. Capstone Steel and Trading Corporation. Fernandino First. Fernandino yang mumuna, Fernandino ing mani muna. Fernandino First! Fernandino First! Pagbalik ka po yung programa tamong kiniking Bright FM 91.9, GNN TV 44 at Infomax Cable Channel 8 ing Fernandino First. At gani po, kaya tayo ing head na ning Tourism San Fernando, alingaliwa nung Miss Ching Pangilinan Gonzales. Ting! Maya paabak po, Tito Benny, at maya paabak po karang makiramdam at manalbeking kakatamang programang Fernandino First. Ayan, tabi tayo naman po, yung traffic ng City of San Fernando, Mr.
Pines Pineda. Good morning, Mr. Pines. Opo, good morning, Kuya Benny. Welcome back. Wapit. Payabak po, karing Manal Bay ang pong makiramdam keng Bright FM. Opo keng GNN TV 44. At kayang tabi pamuri po, Mr. Raymond Del Rosario ng CDRRMO, ing head na po. Maya payabak po. Maya pa abak po, Kuya Benny. At maya pa abak po karing makiramdam king Bright FM 91.9 na po karing Manalbe king GNN TV 44. Sige. Itching po Kenny, balo yun naman, basta history, number 1 yan eh. Di na nakatamo pong background. Nung makanano yung megumpisa, ing pamagpaku, Kenny King San Fernando, ne po. Ching, balitaan mo kami, dinan mo kaming background, nung makanano yung megumpisa. Apo, Tito Benny, ing pong pag-practice tamo patungkol keng Maleldo, datang usual kaya tamo rin magdarame, magsalibat-bat, dahil ating panata. Pero king pong City of San Fernando, unique po itang Maleldo, tamo uling kaya ni magaganap itang aktuala pa magpapako king cruise. Ing pong konteksto na nini, megumpisa king Barangay San Pedro Kutud, anyang 1955, ing metong talasulat Kapampangan, si Ricardo Navarro, sinulat niya itang ausandang Via Crucis or Way of the Cross. Metong niya pong script in Kapampangan, street play po ini na perform da king dalan king San Pedro Kutud. At manibat po kanita, yung perform na annually, so it's a more than 60 years old po na tradisyon. Next year po 60 years old na ining tradisyon ay ini, at nga ni po kasalukuyan third generation na ing director na itang apo ng Ricardo Navarro, api ni Alan Navarro. Anya pong 1962 ating metong taga-apalit na faith healer ing Laguna, Arsenio Anoza, ya po itang megumpisa ketang aktwala pa magpapako king cruise king San Pedro Kutud. At manibat po kanita king milaba sa banwa every year at ina pong magpapako king cruise alimo king San Pedro Kutud pati kareng kasiping ng barangay apining Barangay San Juan ang popong Barangay Santa Lucia. So wata pong manalbeta mo king Kutud neng kayo po yung aisip da ring tao itamong pa magpapako ning cruise king cruise eda kakit itang cultural significance na nini na atin niya palang street performance. Andi mo po San Pedro Kutud itang aman wandang Way of the Cross. Kay bat po keng Barangay Santa Lucia naman atin tamo itang aman wandang Inglasa ning Ginu, which are both street plays tungkol keng Passion and Death of Christ. So ito po itang historical background na ning kakatamong Maleldo na pagmasosyan keng Ciudad San Fernando, Tito Benny. Inindarat ang Maleldo, pilan na kaya yung expected visitors sa datang Kenny San Fernando? I think more or less... King milabas pong 5 banwa every year, ela po magbabaking 30,000 ding tourist amumunta kay ni King kaya katamong syudad, both local and foreign tourists na po ita. Okay, munta naman kay traffic. Sir Pines, kumusta? Agawa mo ni nung makalano yung dumitak yung traffic tamo, lalo-lalo na yung papunta king Kutud. Kuya Benny, makaprepare tamo kinuling banwa naman kasi yang gagawan tamo yan, mag-assist tamo. Karen bisita mo karen bisita parte karen kabalen tamo kay king Ciudad San Fernando. So manibatan napon nag-start ta ng mag-provide traffic assistance, motorist assistance, baka nita prevent tamo itang ini untoward incident kendalan. So makadestino no rang enforcer tamo alas 6 na paningabak hanggang alas 8 na nimbingi hanggang bukas. So para ketang Webis Santo ita namang bisita iglesia iyang antabayanan tamo kero la miraras laro hanggang alas 12 na nimbingi rin traffic enforcer magasis karenga na ganang simbahan na pupunta lang dahil rin kaya katamong bisita. Inita pong Biyernes Santo makaprepare ta na rin ka rin manibatan pong alas 7 na ningabak kita king San Juan Barangay San Juan, iya pong mumunang stage na ning kahit amita. Kadwa kita po king Santa Lucia, katlo yung San Pedro na mananggata ng gat panapon ka rin hanggang alas 3. So makaprepare langan po rin kaya katamong dalanan, ding exit point. At yung tamong exit point talaga, karing light vehicles, papunta po kita king San Nicolas, palwal po kita king MacArthur Highway. At yung tapong another exit point, kita po king Tail Dike, nung atandaan de po itang may pabalitang may sirandigi kanita. Migpayalbog karetang halawang barang gewa tayo pong ining exit point mo naman ta magwanan la lumala po kanita kita king San Juan papunta MacArthur Highway kita king Kelis. So kita ng left na po nita pwede la pong dumalan lumala po kita king Santo Tomas San Matias. So ita pong retang exit point tamong reta masanting lapot maragul lambage
Kita mo danasan itang medyo kumaskop paglol da rin bisita. Although normal mo po, kasi sabi-sabing pa maglol, tao po parang sakin. Ya dumanas lang bagya, pero in pong traffic management division, pilitan mi pong gawan ng ganabangan na tamo masyadong mairita. Kitang pa maglol, manibatan kitang karetang atlong site areta. Kaya naman pong side na ng CDRRMO, Mr. Del Rosario, ano pong pamagsadya in kay katamong gagawan? Kuya Benny, bayo po kasi ini ika previous series of meetings na marakal pong meetings gawa tamo ang pampamagplano bangan tapin asigurado tamo na maging ligtas siya, maging maayos siya ang celebration na ning Maleldo 2014 na po. Impong kemong city government alone, then pong kakatamong health and emergency medical services personnel na i-deploy kay mong Good Friday kanyan, may gitno pong 80. Of course, kayan tabi tala rin ken, din kaya katamong kapulisan, din kaya katamong Bureau of Fire, po. Pupuret ang aliwa tamong communications group, ang pong aliwang volunteers. Impong Maneldo 2014 celebration ngeni, in-employ tayo, itang mga tamas sigurado tayo, paapasik na kan tayo, public safety. In-employ tayo itang principles of ICS o itang manundang incident command system. Metong niya pong incident command system is an on-scene all hazard incident management system na nung ka rin sisiguraduan tamo na itang objective tamo amit tayo. In fact, Kuya Benny, alimo po yung Good Friday o itang mismong king celebration king kuto din kaya katang paghandaan. Manibat po bukas hanggang April 16 hanggang 21 tutuking Lunes, maka-red alert siya po in Local Disaster Reduction and Management Operation Center na ning Ciudad San Fernando. Mag-deploy tamo pong tao kareng major thoroughfares, bangat na mag-assist kareng kaya katamong motorist na magbakasyon o mumuli kareng kanya-kanyadang probinsya. So iningan po on a 24/7 basis in San Fernando Rescue Unit na under king CDRRMO, makaredy po, banganta po mag-respond king nanumang emergencies daring kay katamong kabalen. Kareta pong makaramdam at manalbe kay katamong ening kayabakan, atin tamo pong sinadyang directional map, pang kanita, mas madali ring apayuntunan in kay katamong lugar. Awa, Kuya Benny, tintahan, actually nanding abak. Mag-start na lang, may nga directional signs din kaya katamong traffic management division personnel. Manibatan po, kalwalda pa mo kiniking North Luzon Expressway, akit dan oret ng directional signs na mo. Makapatukoy ka rin, papunta kita king Kapitolyo na, sabi tayo king provincial government na gamitan tayong drop-off point or parking area para karetang yan na magkasya kita king kilubuling alas 10 po kasi, manyarata na kita king San Pedro. So, mag-provide ta pong parking space kitang harap Kapitolyo. Ela po migaga na karang kaya katamang bisita uling atin tamo pong mamasadang three-wheeler, tricycle, accredited la po king city rin ang pong pangkalesa. At inta pong karelang presyo, halwa po itang normal dang sisingil, nung may kapir kahit po ka rin. Masanting la po rin ang gawa ng strategy ng kaya katamang ba yung chairperson na po ng kaya katamang Maleldo. Baka nita po, mawili lalo rin kaya katamang bisitang pupunta kaya tistong Maleldo. Mga pilan lang barangay din kayabe tamong ening Maleldo. Para po ketang actual na pagpapapako king Cruz at tulabong barangay din Kayabe, Santa Lucia, San Juan, Ampopong, San Pedro, Cotud. Pero po retang sumaup a barangay tanod, manibatla po kayong 15 barangays. Nino-nino rin yung kayabe tamong working committee para naman napasalamatan tala, Ching. Ang pasalamatan tayo po yung kakatamong chairperson, Councilor Harvey Kiwa, yung chairperson ng SP Committee on Tourism and Cultural Affairs. At kayabe tayo po yung kakatamong co-chairperson ni Engineer Rene Reyes, manibatan kayong private sector. Salamat mo rin po karang kakatamong barangay captains, yung pong barangay captain na ning San Pedro Cotud, Honorable